I gde ste ljudi? Evo nas ponovo na Potez Gaming posle dugo vremena. I sad ću vam pokazati jednu zanimljivu stvar koju neki od vas nisu znali, neki jesu možda. Uđete u podešavanja, kod mene je ovako malo čudno. I idete o uređaju. Sad imate ovdje Android verziju. Probajte ovako. Klikćite baš brzo, kod mene je Jelly Bean. I klikćite na Jelly Bean koji vam je već može da bude, na primjer, Lollipop. Evo. Znači na svakom Androidu, da li je to Lollipop, da li je Jelly Bean, znači ima i dosta. Na svakom imate ovako neku igricu, na primjer ovo je neka glupa baš igrica. Treba nađem, ja mislim ono što sam ga malo prebacio, evo ovdje. Ili možete prosto da očistite ekran ako. Ima na nekim Androidima, na nekim drugim operativnim sistemima malo bolje igrica, ovo je baš glupo po meni. Iskreno, tako da to je bilo to. Ako vam se svidio klip, bacite like, share i subscribe. To je bilo to. Do sljedećeg viđenja. Ćao!